Hey, siyabingelela. Ngifuna nje ukuveta okuncane. Ngiphethe nasi uwasho nasi. Setimbi-ke lesi washo lesi. Ugeza ngaso, ufutha ngaso. Ngiphethe nasi washo nasi. Senhlanhla yemsebenti lesi washo. Ngiphethe nanasi sebhizinisi. Washo the-business lesi awunenkinga imali ingahlali. Ngiphethe indoda enkulu senze uthandeke. Uthandeke kubantu bathi ngiLocksmith. Ngiphethe nayi-ke imaphendula. Siphendula titha leti tishane todvwa. Ngiphethe i-Ereros. Sivula amaphupho, sivula inhlanhla, senta umsebenzi omningi sisodwa-ke le. Ukhuluma nadokotela la, DR Mbele. DR Mbele phase Sikumane, utholakala ku-066 129 7126. Sonzela, door open. Sisebenta la ekhaya Monday to Saturday. Ngesonto sisesontweni. Nawufuna kuta enkonzweni, inkonzo ingena nga-11. Isikhathi sekuphuma ezaweni kude-ke. Akati kahle ukuthi nawuta khona sikhafuthini sakho uyasiphatha noma kunalabadlako. So bathanda kudla kunabantu be-BP naboshukela. Ngiyacela nje ukuthi uNkulunkulu aniphe amandla. Nisendele malungiselelo. Labafuna ukugeza-ke kuyagezwa la khaya. Libhavu likhona, libhavu lenhlanhla, libhavu lemali. Nawufuna kuphakamiswa, ufuna kuhlambulula sithunywa, siyacocisana. Uthinta le nombolo bese ngiyibitile 066 129 7126. Dokotela, tiningi tiwasho natiya. Tiningi kakhulu ngeke uticetse. Nalapha phasi lapha letinye tikahlanganiswa, letinye nati sahlanganiswa la. Tikhandiwe setiphelele. Wena kwakho nje usonzela nemali nabe ufuna ukutithenga uyasithola nga-300, uyasithola nga-250 tehlukahlukene. Nesekubethela-ke sikhona because siyakubethelela nawufuna siyakhulumisana. Ngiloko nje ngithanda uNkulunkulu. Ngini nonke egameni likaJesu nisayolala nje nibe nema-dream lamahle, emaphupheni acace abonakale. Nawunenkinga yemshado uyasonzela sikulungisele. Indvodza ungibabe siyakwentela egameni leNkosi. Amen.